masih diho badit lapa-lapai udang dona usega korban rayuan ni bayon adong na parsikola adong parkare jo pabrik aga mantan yon lunga puhe menuai dan tega mamereng moloho gabe korban namuse dayon muna paet yang tatapon muna susah na tonggi na mantap na sodat kuleon diho korban rayuan ni bayon adong na parsikola adong parkare jo pabrik agah mantan nion lunga puhe benuai dan tega au mamereng moloho gabe korban namuse dayon muna paet dan tatapon muna susah na tonggi na mantap na sodap kuleon diho dan dayon muna paet dan tatapon muna susah na tonggi na mantap na sodap